iyaku unganami lona utu umolungo lwakho emhlabeni wonke. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Ngiphakamisa ukumbonga uJehova, ngiphakama ngalesi sihlabelelo. Ngimbonga nathi sinikiwe ithuba lokuthi simbonge. Bantwana benkosi, ngiyazibongela kuJehova ngakho konke okuhle angenzele khona ekseni namuhla, nokuthi ngibe nenhlanhla nje ukuthi ngiphumelele bese ngithola lethuba. Kade sengiphatheke kabi ngoba bengibothi mhlawumbe lethuba lizoze lingeqe, ngoba ama-weekend ethu avame ukuthi aphoqe kwesinye isikhathi ukuthi icrew yakho le bese ngingasakwazi ukuthi ngiphumelele ekseni ngize enkonzweni, ngoba kubalekile ukuthi usenethuba emhlabeni ulungise indlela yakho ukuthi ikhanye, ngoba isikhathi sokukhunjulwa uNkulunkulu asisazi ukuthi siyofika nini. Ngiyabonga ke kakhulu, ngiphinde ngibonge uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba owangena enhlizweni kababamkhulu uMprofeti u-Isaiah Shembe ukuthula makube kuye. Wasipha umusa okungafanele ukuthi siwulibale, ngoba wasuka ezulwini wadela yonke into, wabheka emhlabeni, wasebuka ukuthi kuphi lapho umoya wakhe angawutshala khona, bese umila uba nezimpande, usabalale, uvele ubonwe, uliphe igama lakhe inkazimulo njengokusho kwencwadi yamaHubo 1:15. Ngoba uNkulunkulu uma edala into uyidala ngenhloso yokuthi iphe igama lakhe inkazimulo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngoba wasenzela umusa even nangayo inkosi uYashua Messiah, owathi mayisebona ukuthi konakele emhlabeni waphinde wakhumbula indodakazi eyayikhona uMaria, wamkhumbula wathi ngoba ngiyabona abantwana bami sebedukile sebekudlala kwezo, lesizwe seyidlalela phezukwaba abasakwenzi lokho engangithe bayokwenza njengesizwe sami. Wamkhumbula, waphinde wamupha futhi umoya onamehlo wokuthi wathi uYashua esezelwe esekhulile esebona ukuthi uzohamba emhlabeni, uNkulunkulu wamupha amehlo, wasicelela isithunywa sasezulu lesiumoya ongcwele owakwazi ukuthi awucele ukuthi uNkulunkulu angashiyi sisodwa kodwa ashiye naye umoya ongcwele umduduza. Okunanamuhla ngoba singabantwana bakaNkulunkulu siyaye sithembe ukuthi masikholwa sinawo umoya kaNkulunkulu. Kanjalo nakubaba ukhulu uMprofeti u-Isaiah Shembe wawenza futhi leyo nto, ngoba wenza umhlolo ongakaze wenzeke. Uma esixoxela ubaba umfundisi ubaba uMpanza esixoxela ngokwenza kukaBaba mkhulu, uma ekhipha inkomo ezu-18 ayinikeze abakwaDube ukuthi athenge, bemangale abantu abaseduze kwakhe ukuthi ukwenzelani lokho. Kwasesiseyiso isimangaliso lo moya kaNkulunkulu owawehlele kuyikhombisa ukuthi ngelinye ilanga kuyokwenzakalani kumaNazaretha, ngoba namhlanje sibuka amaNazaretha aphendula igama likaNkulunkulu laba yinhlekisa. Uma sibuka namhlanje sihawukelwe thina amaNazaretha kaNkulunkulu, savuselwa isithunywa sasezulwini sehlela phakathi kwabaholi umama nobaba. Namhlanje sidla ukudla okuphilile, amabandla onke awakutholi lokhu kudla. Amabandla onke aphenduke amelana nento kaNkulunkulu nemithetho kaNkulunkulu, afuna ukuphila ngendlela abathanda ngayo. Inkonzo ke yokumbonga uNkulunkulu, ngimbonga kakhulu ukuthi ungiqoqe emahashahasheni ngihamba. Ngicabanga ukuthi ngihamba noJehova kanti ngihamba ngedwa.
ngikholwa ukuthi engudla ukudla okuphilayo kanti akusikho ukudla okuphilayo. Kodwa namhlanje senginokuqonda ukuthi yonke indlela ebekade ngihamba bengasika Jehova bekuyindlela yasezweni beze beyisuthisa ngami abanye, kodwa abanye ngiyababonga ngoba khona lokho okunye ababekhuluma kwahlala ikhona okwakuholela ukuthi ngize ngifike ngihlangane namananzaretha kaJehova, ngoba kwesinye isikhathi khona izinto ezizokholela kuNkulunkulu kodwa ubungaboni, ekugcineni mase uyibona bese ublame kuphela ukhohlwa ukuthi bengeke ngize ngibone okuhle nokubi ukube angizange ngakubona okubi, kodwa ngikwazi ukubona okuhle because ngubonile okubi. Ngimbonga kakhulu ke uNkulunkulu uyewangikhumbula kulonyaka. Bantwana benkosi wangipha ukuphila. Okokuqala engubongayo ungiphe ukuphila, wangikhumbula futhi nangomsebenzi. Wangipha futhi nokuthi ngiphumelele kunamakhozi hlala kufundwa ke lapha. Imihla nezinsuku ungaze uthi kwesinye isikhathi awuthandwa, ungaze uthi kwesinye isikhathi umama yayikhulume lapha endlini ethi angathi angisenathando mina. Kanti kwenza ukuthi ngingumholi. Umholi mayebona izinto izokonakala uyena inhliziyo yakhe ethathekayo. Ngoba uyaphuma ekubeni abe nguye athathe isimo sokuthi manje ufanele ukuthi ngenze lokhu okufanele ukuze laba bantu uNkulunkulu ababeke kimi ngikwazi ukubanakekela ngendlela uNkulunkulu afuna ngaye, ngoba kubalekile ukuthi ube indoda eresponsible, ungabe umuntu okholwa kodwa ungakwazi ukuba responsible for ifamily yakho. Ngiwumuntu kanjalo ke mina, ngiyayithanda ifamily yami noma ngiwumuntu oba nolaka, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wangipha ukuthi ifamily yami ngiyayinakekela ngiyazama ngazo zonke izikhathi ukuthi ngenze kahle, ngehluleke lapho engihluleka khona, ngoba ke umuntu ngiyafana nabanye abantu. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngokungawukela, ngoba uma ngisebenza angaze ngibaxoxele abanye ngengayithinta kancane se-Orange Farm, ngoba ukhona impi eyake yalwa noma abantu bengibona sisondelene nobaba uNtuli, ngangazi ukuthi uNkulunkulu uyayilungisa indlela alihlele futhi usuku lo muntu ukuthi ngolunye usuku kokwenzeka into enje, kodwa angikukulahla ngoba ungowami. uNkulunkulu ke wangihawukela abantwana benkosi, wathatha inceko umfundisi uNtuli ngasebenza naye. Wayengakabe inceko ngaleso sikhathi, kodwa mina kwakufika kimi ukuthi lo muntu unenye into engakabekwa nala ukuthi kwakufika ngibona ukuthi noThusi laba bantu banento ethile ngathi iyehluka, ngoba umuntu mayefundisekile wabasekhaya uyambona ukuthi umuntu uzalwa ekhaya, ngoba kukhona ukuzalwa ekhaya kukhona ungazalwa ekhaya. Ucabanga ukuthi wena usekhaya kanti awukho ekhaya. Umuntu ke ubonakala kalula mayisekhuluma noma esenza ukuthi lo muntu akaze abe sekhaya. Bantwana benkosi, angisho ukuthi ngiyamphakamisa noma ngithanda, angisho lokho, ningizwe kahle. Hayi ukuthi ngoba ngikhuluma ngoba ngithi ungcono kunabanye abantu. Baningi abantu abangisizile la enkonzweni bengikhulekisa. Ubaba uke wakhombisa ububaba kimi kakhulu, ngoba kufike isikhathi lesi sokugcina, ngoba ningibona nje lokhu sabambelele emsebenzini. Bekunempe ekhona, bathi mabekhetha benikeza abantu icontract ka 5 months. Yafinyelela indaba kuyo sebekhethile beqedile konke. Wakufihla kimi njengengane ngoba ngangizokhala inyembezi. Mhlawumbe ngcine ngikhuluma amanye amazwi uNkulunkulu mhlawumbe angemahle, bese kuba kuba uNkulunkulu engikhulumayo kuye. Wathatha ubuyena wabenza ubumina. Wathi mayikhuluma isupervisor yethu ithi sicabanga ukufaka namba nanamba, nangale mangizwa ukuthi wasekufakwe abanye futhi abayi4. Kodwa isizathu esikhulu ukuthi angwathanda amakhozi esikhulu futhi esinye ngesokuthi ngizokwenza njengaye ngize la esontweni kuyisabatha. Indaba enkulu kuliwa nani nokuthi ngizoze esontweni. Kodwa akakudelanga lokho, wathi mayekuzwa endlebeni zakhe uthi ngadideka ngamangala ukuthi kuzokwenza kwase kuvela iqhinga, ngoba umuntu nomuntu uyazi lapha azocasha khona uma kufika izinto ukuthi mina uma into sezingixakile ngenza njani. Uthi wasuka waya endlini esikhulekela kuyo iprayer room lapha emsebenzini, wafike waguqa wambikela uNkulunkulu indaba. Uthi weza ukuthi akahlalisekile wayendlini, uthi noma esefika endlini wangahlaliseka, kodwa uNkulunkulu wasekuphakameni
wase eba impendulo ngoba umanizwa isihlabelelo samaKristu sithi uJesu impendulo ezweni elonakele. Nangempela uNkulunkulu uyimpendulo bantwana benkosi. Noshembe uyimpendulo uma umkhonza ngokweqiniso wazi ukuthi uShembe wayengumprofeti kaNkulunkulu. Wampela waphenduka abantu baphambana ngoba kwaphenduka umfowethu omunye esidabathu uWanda uma ishinceku wathi mina ngizosebenza naye uma ehambe enkonzweni ngizosala ngisebenza nalapha. Wamangala ophethe ukuthi awusekwenzakalanga ngoba ngabangani bakhe lapho kodwa wabachitha ngalelo langa kodwa akabachithanga ngokwakhe. Wabachitha ngoba ehlulwa umoya kaNkulunkulu ongene kuye ngaleso sikhathi ngoba inceku yayisilibisi ligama likaNkulunkulu kanti nami ngimi kuphi enyathelweni zikaNkulunkulu ukuthi kufanele ukuthi ngime ngingakhathali ukubiza igama likaNkulunkulu ngoba kubalekile mawuhlangana nezinto musukusuka kaNkulunkulu ungasayibuka izinto ngoba uma ubona into isiyenzeka kusho ukuthi yini into esifikile ekhaya lakho noma kuwe. Wena sukuma ubheke ngathi Jehova ungathathi direction wrong ngoba uzodukulahleke. Ngiyambonga ke uNkulunkulu bantwana benkosi kakhulu. Lento ayenze kimi angeke ngize ngikhohle ngibaxoxele ngisho abantwana bami. Ngithe mangibona umntana wami uNkonzo ngoba naye bambizile ngamcelela khona la ekhaya. Ngiyambongela uNkulunkulu ngoba bayibamkhumbula kwenye ishop khona lapha eDon Park bambiza wenza itraining. Ngiyakubonga lokho uNkulunkulu isimangaliso njalo lezo kaNkulunkulu kaShembe azenzayo lapha na kwaNkosi ngoba angikhulumi ngithi mangikhulume ngiyaxolisa ukuthi ngithatha lesikhathi eside kodwa ngizama ukukhuluma ukuthi wenzani uNkulunkulu empilweni yomuntu uma esefikile. Ngiyambonga ke uNkulunkulu bantwana benkosi kakhulu ukuthi nami ngiyasebenza ngiphinde ngibonge namehlo angipha wona imihla namalanga uma ngibheka izinto okufanele ukuthi uNkulunkulu ngimdumise ngazo. Ngibone engipha lawo mahlo ngoba ngiyayihlupha ngoNkulunkulu ngithi yini into engayenza ukuthi uNkulunkulu abone ukuthi lento ayenzile kimi inkulu ngoba uma uNkulunkulu engipha lo msebenzi wayefuna ngiphe igama lakhe inkazimulo. Uma engipha umkami wayengipha ukuthi ngithokoze ngaye angeseke abe ngumsizi wami ngokuphelela. Bantwana benkosi angiqondanga ukumphakamisa umkami noma ekhonza kwelinye ibandla kodwa ngimbone irole ayidlala empilweni yami naphakathi kwaleli bandla. Uma ningibona ngiza nokuthile hayi ukuthi ngisuke nguntshontshile. Ngisuka ngiza nakho uyangikhumbuza ayihluphe ngokuthi kunabantwana phakathi kwaleli bandla kufanele ibandla. Uyayiseka ivision yami ngazo zonke izikhathi. Noma kwesinye isikhathi kufika ukuthi akabazi ubuNazaretha kodwa uyazama ngoba usuka ebona ukuthi angenzi into ephambana noNkulunkulu ngoba singabantwana bakaNkulunkulu. Lokho ngihlale ngimtshena ngithi hayi ukuthi sikhonza uNkulunkulu ngokwebandla kodwa sikhonza uNkulunkulu singumndeni wakwaNkosi. Ngiyabonga kakhulu lokho bantwana benkosi. Ngicela kini maNazaretha onke ukuthi lokhu okwatshalwa ubabamkhulu phakathi kwethu masikwenze kumile kuhlobe singabi ngabantu abathi mabesibona sila ngaphakathi abantu abaningi babone singathi siyakholwa kathi base siphume ngaphandle siyaphenduka sibe zimpisi kodwa masibe ngabantwana bakaNkulunkulu singaphandle. Ziningi izinto okufanele ukuthi uyiqaphele uma ungumntwana kaNkulunkulu ngoba ukushumayela asishumayeli ngoba sikhuluma sishumayela nangezenzo. Izolo bekade kunephathi noma ekhuluma ubaba siyesa sala kodwa zange satshelana nama ngizange ngathi ukuthi hey mina ngeke ngiyilapho ngoba ngumntwana kaNkulunkulu. Nendawo engiya kuyo akusiyo indawo enoNkulunkulu amehlo ethu awafanele abone lokho kodwa uthe naye mhlawumbe sebona wabothi hawu uNkosi ukhona ngoba sengimfonele sebehambile abantu. Yini into eyenza lokho? Kufanele ukuthi kube nomehluko phakathi komuntu okhonza uNkulunkulu oyisidalwa sikaNkulunkulu nomuntu ongakhonza uNkulunkulu nomuntu onesimo sokukhonza uNkulunkulu kodwa engamkhonze ngaboni abone ukuthi lento engiyenzayo yini yehluke kule eyenziwa yiloyo. Ngoba uma umuntu ekhona kuba khona umehluko. Yingakho ngisho ukufundisa kaYashua kuba nequestion ukuthi ukuthathaphi lokho
because uma ekhuluma akasakhulumi njengabantu ayibathole befundisa izwi likaNkulunkulu kodwa wafika wasefundisa okwasezulwini ngoba eqhamuka ezulwini. Ukufundisa ngendlela eziningi. Ungangibona ngiza lezinto la. Kukhona omunye ofunda ukuthi yazi ukuthini nansi indlela okufanele ukuthi ngiphile ngoba bakhona babizelwe lewo msebenzi. Uma sibona inceke ibizelwe ukuthi kube umfundi ubizelwe lokho ngokwakhe. Yebo mina ngizoyiseka ivision yakhe ezingingane ngaphansi kwakhe ngimnikeze inhlonipho. Kunamazwi akakhulunywa umama angihlaba ukuthi kufanele silideke abantwana benkosi. Mina ngiyangibuka umuntu mayengalideki nokuba ibreadwinner kuyingozi bokubheka kuba ibreadwinner ekhaya kini kuyokulimaza ngoba ukuthatha into uyithwalela ekhanda nokukhuluma kwakho nokwenza kwakho ufunda uma ukhuluma nabantu ukuthi ukuphi level nokuthi hayi ukuthi ngoba engcono kuwe kodwa ukuthi uNkulunkulu umnikile lento. Njengelinye ilanga kwayikhuluma ubaba indaba kaBhuti wakhe echaza ukuthi ubaba wakhe wathi noma ebona eyibona njengomzali wathi kodwa banjani bamhloniphe njengoba lesitulo ahleli kusa akayinikanga yena. It's very important ukuthi uma usungumntwana kaNkulunkulu ingqondo yakhe iguquke ibe yintsha. Lelizwi elapha kuIzaga 7 Izaga zokuqala ku7 elithi ukuqala kokuhlakanipha kumesaba uJehova. Uma umesaba uJehova uboba ukuthi lento engenzayo ithini kuJehova. Hayi ukuthi umesaba ngoba ezokushaya, umesaba ngoba ufunde amazwi bese uwezwa uwahlukanisa. Uma kuthiwa ngingabulali usuzokwesaba ngoba yizwe lingifundisile engeni kaJehova angiphikisani nazo. Kufanele simesabele uNkulunkulu. Into esifundiswa ngabaholi sizenze ngendlela umhloniphe uzokuthethisa. Elilanga uke wakhuluma kimi wathi wenkosi ukuthi wenza ukuthi ufike nokudla wenza ini akusho ukuthi phela wena usuzofika late. Yathi noma inhliziyo ithi bheka ngathi no uright mangiya emsebenzini angifiki late mangizala ngiba late. Is wrong. Kusho ukuthi khona umoya enginawo. Yebo ngiyakholwa kodwa ukhona umoya ongivashela ukuthi ngingakwazi ukufika la esontweni. Mina yonke into yami iba up to date. Mina mangichazela ilokuza ngiyaxolisa phakathi kwebandla. Ayikho into engiyithintayo mina mangisendlini kwami. Uma wami u-update yonke into yami iwashing mina sukela kwengugqoka ngaphansi isicathulo yonke into i-update uma mina mangivuka nje ukuthi ngigeze ngiphume ngami bese ngididiza ngingazi ukuthi ngenzani. Ngakho ke bantwana benkosi ngiyacela ukuthi lo moya kaShembe ngathi ngempela njengoba abangaphambili kwethu besitshele bethi masudle lo moya kaShembe ongcwele awunikezwa nguJehova uNkulunkulu ophilayo ungene kithi ngempela abantu babone ngathi ngithi umuntu ehamba estradini athi napha abantwana bakaNkulunkulu emsebenzini bethi napha usesitolo musokukhuluma njengehlongandlela. Ingozi ungafundiseki, nengozi yongakhuleli ekhaya, nengozi yokuzalwa ngabazali abanesimo sokukholwa bengenaso ukukholwa behlanganisa. Ibalimazile abaningi ngoba becabanga ukuthi lokhu bayikho kuyikhona kanti akusikho. Kuze kube ngcono umuntu ozalwa ngabantu abangakholwa because uzomtshela lokho okuyakakwazi ngempela uzofuna mhlawumbe ukulalela. Kodwa mawungabe uhlanganisile inkinga ibaningi kakhulu. That's why today uma silasibuka amaNazaretha sibuka amaChristian baba nenkinga kakhulu kwendlula abantu basezweni ngoba bahlanganisile. Inkosi ibusise amazwi ayo.